For Western North region, Akansi Sudia Sampa Yachre, 8 illegal chainsaw operators and a more chainsaw machines, bear 26, and so on, said to me, Adom Kasee etwaso. Sabia obetumi abokwaye ene emu nodode eho ban ewo Western North Mantamu ho no muntino Forestry Commission ai wo Mantamu ho no mo akire enipa wotwe a wonam kwati kwan so etwa nwia ewo kwaye ne mu George Arthur Forestry Commission Range Manager Western North Mantamu na woni amane boni nkomotwetwe mu ene wode tu dwa se wonom hyeda etu ekuo bi si ho no mu a na wonom ebontoa ewo kwaye ne mu enumu ene wode kire saa enipa yi a wonam kwati kwan so etwa nwia ewo eho no mu Wadana di say chainsaw machines edununsia pump action gun baako ya cartridges ewo mu jacks mienu ene eniama afoforo bi ena sa nipa wo kire wono mu no waje free won ho operation did operation chainsaw ya ko say ya ko hanti for chainsaw machines nko a na yedim say chainsaw machines no eno na ko to the source the bia omo say ya kwae no ewo nti say to me start agigigi machines no omo de adwuma no na be di ensa adwuma no ye nyina ebe brass na ye kwae no so enya hoto na Ghana so forestry so enya hoto so far no chainsaws dodo ayensa ka no 26 chainsaw machines enya no nko ayensa ka jack machines no so eno no mo de ye adwuma obush eno so yensa ka 2 aside that yensa ka say tuo no mu ne ade a omo de ye adwuma e forestry nti so far no ma yensa e kan e forestry Steven Asamwedua Western North Mantamu Range Manager. Ono so kire enadodo ene kwan a wofa so a wotimi ede kire saa enkrofui. Western North I 27 forest reserves. Na say 5 days yetimi enkrofui achi machines 26. Dodo na mo chena najo.